je jedan Minecraft Premium account koji radi na Mineplexu i koji također nije multovan. Na primjer, evo, napisat ćemo GG i evo, zove nam se Premium Distinct Potato. Znači ima 2119 coinsa i 2119 gemova i 660 coinsa. Skina nema, skin je Steve. Znači ovo je skin. Nemoj da me nosiš. Dobro multova nije i tako. I što trebate sve uraditi da biste dobili ovaj premium jeste lajkati video, šerati video i napisati u komentare broj od 1 do 50. Znači napisati u komentare broj od 1 do 50. I možda će ići svaki mjesec jedan premium account, izvlačit ćemo po jednog i izvlačenje ide u četvrtak, to je za 2 dana. Tako da ljudi, evo, sretno vam bilo, tako da eto, ljudi, hvala na gledanju ove epizode. I eto, želim vam reći, sretno svima, poz!